Bir bay adam boluptur. Al koçkul kızıl kıl torkodon jana zığır bulasından giyim giyip, gün sayın ukmuştuğday toyot görçeken. Anın darbazasının aldında büt denesin jara baskan Lazar degen kayırçı jatçu. Al bay jegen tamaktın kaldığına zar bolçu. İtler gelip anın jaraların jalaçu. Bir günü oşol kayırçı ölüp, perişteler anı İbrahim'din kuçağına alıp barışat. Bay da ölüp anı gürge koyuşat. Ölgöndür jatkan jayda kıynalıp jatkan oşol bay adam başın götürüp alıstan İbrahim'di, jana anın kuçağındağı Lazar'dı göröt. Oşondo al bolgon güçü menen. İbrahim ata! Maga İbrahim kılıp Lazar'dı ciberçi! Al barmağının uçun suğamalı. Tilimdi suğulasın. Antkeni men bul жалындаган otto azap tartıp jatam. Dep tıyqırat. Бирок İbrahim ağa, Balam, sen özümdün жақсы өлүшүңдү жашооңду алганыңды, ал эми Лазар албаганын эстечи. Азыр болсо ал бул жерде соорунууда. Ал эми сен азап чегүүдөсүң. Анын үстүнө силер менен биздин ортобузда түпсүздүк бар. Бул жактан силерге, силер жактан бизге өтө алышпайт. deyt. Oşondo al bay, Ата андай болсо, сенден суранам. Lazar'dı atamdın үйүнө жиберчи. Анткени менин 5 тууганым бар. Алар да бул азаптуу жайга келбеш үчүн Lazar барып күбөлөндүрсүн. dep ötünöt. İbrahim ağa, Аларда Мусанын жана пайгамбарлардын китептери бар. Ошолорду угушсун. dese al. Жок Ибрайым ата! Эгерде өлгөндөрдөн бирөө барса алар тобо кылышат. deyt. Oşondo İbrahim ağa, Эгерде Муса менен пайгамбарлардын айтканын угушпаса, анда алар өлгөндөрдөн бирөө тирилип барса да ишенишпейт. dep жооп берет.